di hadapan Allah dan disaksikan umatnya. Apakah jawabmu dalam jabatan diaken? Desi Neti Ani Prasetyo Datum Banua. Octaviana Dame Rantun. Mauti Yakoba Leonufna Sahertia. Reynaldo Cristanto Sinano. Rudolf H. Atihuta. Christian Coutier. Dalam jabatan penatua, Anthony Winston Luhulima. Joko Isboro. Albert Takainginan Manopo. Thompson Edward Waluya. Milance Leko Gureo. Su Timbo.